White Hart Laneu, gdje Tottenham dočekuje Anderlecht. Oba tima imaju po 4 boda sa realnim šansama da se nađu u drugom kolu ovog takmičenja. Pobjednik bi napravio veliki korak ka tom cilju, a s obzirom da u narednom kolu gostuju Monako i Karabagu, ova bi utakmica možda mogla i dati odgovor ko će u nokaut fazu. Tottenham Anderlecht, četvrtak na programu Federalne televizije. Stranac. Žena koja traži izlaz. Ich habe nur das Geld interessiert. Du denkst, das ist nicht so schlimm. Ja, ist es nicht. I strast koja vodi u nasilje. Aber es ist eine schöne Frau, ne? Ich habe es beobachtet heute Morgen. Ne propustite izvrsni njemački film Jericho. Dobro večer, gost Federalne televizije. Nema namete više. Ne može više nije visoki predstavnik, više ništa nama. I ja sam to rekao, koliko bilo ko nametne imat ćete referendum, kad se zakon objavi, idemo na skupštinu, tamo predlažemo datum i referendumsko pitanje prilikom odluke o pridruživanju u NATO savez. Provede se referendum u Republici Srpskoj i da to odluči narod. Ako dijaloga ne bude, Republika Srpska će legitimisati svoje pravo da na referendum odluči svom statusu. To je naša politika. Koliko do 17. godine ne bude vidljivih i osjetljivih, odnosno osjetnih elemenata stabilizacije Republike Srpske u skladu s Ustavom, a to znači da se mnoge otete nadležnosti moraju vratiti, da će u 18. godini Republika Srpska provesti referendum o svom statusu i utvrditi svoj status. Predlog će biti samostalna država. Gost emisije Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Hoće li biti referendum? Naravno, Kada? naravno, vidite